kaks ehk kalamees häädemeestelt. Ingliska ja pärast tuleb varga tants.
ja kiitsakas. Meeste soolo. Kadrel. raputamine ja karutants ja Hiiu valts.
tähendab seda, et me näitame nüüd mõned variandid, kuidas saab tantsida Kaera-Jaani kolmekesi. Ja siis pärast sellest tantsust tuleb juba teine pool, kus lugupeetud pealtvaatajad saavad ka tantsida. Tähelepanelik vaataja märkas, et me tantsisime suite siiamaani, näitasime erinevaid tantse, erinevaid variante. Aga nüüd, kui üks tants hakkab, siis tema selleks tantsuks jääb. Ehk järgmisena tuleb näiteks Aleksandra valss. Ja ma usun, et siin platsil on väga palju inimesi, kes oskavad tantsida Aleksandra valssi. Kõik saavad seda nüüd teha mõnuga. Дорогие гости, теперь тоже вас есть уникальная возможность, если вам приглашают. Это первый урок у вас эстонского национального фольк-шоу. Танцуйте вместе. Ох, как получается. Ясно. Кто еще хочет, давай свою девушку тоже бери, приходи. Приходи, кто еще хочет. Теплее стали.
бабушка просто так тоже можно, да. natukene hoogsam lugu, Kuhanuška. Ja Eestis on kombed niimoodi, et kui enam ühe ringi peale tantsima ei mahu, siis tehakse selle sisse teine, väiksem ring. Seda jõuluvana võib vene keeles ka ütelda. No nii, как у вас получилось? Кто здесь был самый далекий мест, когда пришел сюда? Кто? Näidake, kes oli kõige paremini järgi tuli tüdrukul? Oli mõni hea mees ka uudis? Он был такой, да? С кем ты танцевал? Как он нормально танцевал, да? А ты свою маму взял, что ли? Нет, я хотел с кем с нашим танцевал. Ну-ка ты даешь. Ну давай, близ кому дам. Ну давай, бери тогда, хоть давай. Nii, у нас так принято, что когда уже один большой круг, никакого возможности нету, тогда возьмет еще один круг внутри. Попробуем все вместе. Let's go. Все танцуют. Приходи.
2, 3, 4, 5, 6, 7. See oli tantsu nimi. No nii, сейчас, раз, два, три, четыре, восемь, пять. Let's go опять. No nii. Сейчас специальный лист поставлю, кто хорошо танцует. Я сам прихожу, посмотрю. Далеко на береге. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь. Ohoo, bravo! Nii, ja nüüd on käes aeg Leigerite viimaseks tantsuks täna siin Raekoja platsis. Tead jõuluvana Ähvi, meil on nüüd siuke lugu. Viimane tants tuleb, on ju. Sa tahtsid enne teada, et millal tuleb viimane. Kui me tulime siia Raekoja platsis, siis mul tuli vastu üks päkapikk. Ta ütles, et sul on sünnipäev täna. On õige või? Ja täna sünnipäev, teadsid seda. Ma räägin, et päkapikk ütles, tahaks, et sa tantsiksid sünnipäeva puhul koos meiega selle viimase tantsu. See on väga lihtne, on ju? Meil on partner ka valitud sulle, näe, tuleb seal. Ох ты! Знаешь, что она говорила? Когда она сюда на Радостную площадь пришла, гномиков встретила. Знаешь, кто гномик, что ему ей сказала? Она сказала секрет, что Санта-Фи сегодня есть день рождения. Я же не помню, я помню последний раз, когда 75 получил. Тогда 4 года не вспомнил, и теперь уже не забыл, сколько мне лет. А это помню, что 6 января, мое рождение, день рождения. И за это тебе мне девушки подарили. А тебе хочу. Спасибо!
aitäh